Dr. Y. Prabhavati, Home Science Association ki life member ni, Aisana, Senior Scientist and Head, Krishi Bigan Kendra Imphal East, and the CEO. Ako ngasi gi kano sige program sige oina IC Convenor ojabani. Ako na ngasi kano National Nutition Month ki Rastra Poshan Maah 2025 ki masigi part amo oina ngasi se ako 2 days oiba ako national seminar amo organize tawjabani. Sige seminar sida ako mapalam dagi resource person kaya mo su online da yawi rakani aduga kano su ako participant kaya mo su yawgani sida maroina ako gi diet se ako da angangi from kano sida gi angang sida gi na elderly ahan si bawk sida ako lai ba traditional oina saramba se sida how kamaina moi se kaman improve tawgadage aduga ako angaw oli ngai dagi na ako na masi mama pa sina ako na knowledge kitang ko ako na mama pibiraga ako ngasi program sida gi knowledge ka pibiraga kamaina traditional aba post da ako na kamaina improve tahan sige aduga ako na sida gi ako recommendation kayam su thoksara kadi aduga how kamaina ako elderly ahlo ba se sigi diet sida ako na modify tawraga mokogi hojiki laina kaya mo sida ngakto hanba ngamba ako gi different ako gi nutritious aba items se pizaraga aduga koina masida tongan ba ko nutrition garden concept se ko haibiraga ko ne yumda tongan ba mana masing se thajaraga nomba koina mana masing se masan suna masu manga yauna koina nutrition gi daily ko gi diet sida thali sida nomba sida adu yawi gani atumba knowledge se pibiraga koina husiki yamna oiba yamna laina da yamna kizaraba ko diabetes ko heart disease ko cancer ko laina sida ngakto hanba adu ko miyo be gi lifestyle se yamna healthy oina ko mana masing phasana saraga koina hana saram sinjak sitagi kitang modify tawthoaga akogi hada saramba system se khone decoding kitang tawthokaraga yamna afaba sinja ama saraga akogi life se yam increase tawna anaya yaudana puchi nong sangba ma oina akogi sidagi khone tongan ba presentation se more than 130 gumba yawi ko sidagi khoi tongan ba mai gi tongan ba resource person na pibira ani akogi doctor amana su jenims ki akogi doctor amana su akogi resource person na ngambi gani ade guwahati gi nipsit tagi akogi director na su khoi ade ngambi rakani aduga maside sida akogi kanu ama laksarani haba recommendation ama laaga akoina akogi nutili sari badda sidagi kone phajana akoina hana saram badagi soirasu kitang improvement taholaga akogi nutritional status as a whole develop tawno bidongta tawjabe dongta ngasi gi 2 days ki seminar national seminar se akoi 21 September tawjabani aduna masigi sidagi kone nakana ba phangani haba asa tawje ngasi seminar sidagi to say some words to that. Thank you, ma'am. And we are visiting Principal Prof of Science and then the Home Science Association of Manipur. Masigi, pampu pagin yung waktu ng tambing na ba kaya hindi jadi may parapis. Respected Professor, the former President of Home Science Association, nutrition is the foundation of good wisdom. Our traditional diet.